Unaweza kubadilisha kazi, unaweza kubadilisha marafiki, unaweza hata kubadilisha mazingira unayoishi, lakini bado ukapata matokeo yale yale, kwa sababu akili yako ndiyo inayoamua maisha yako yataenda wapi. Watu wengi wanataka maisha yao yabadilike, lakini hawajui kwamba kila mabadiliko huanza kwanza ndani ya akili yako. Kabla hujashindwa au kufanikiwa, ni lazima kwanza uwe umeamini kwenye akili yako kwamba hicho kitu kitatokea. Ndiyo maana mawazo unayorudia kila siku yana nguvu sana kuliko hata unavyofikiri. Tatizo ni kwamba watu wengi sana wamejenga tabia ya kufikiria kuhusu kushindwa. Yaani wanaruhusu mawazo yanayowarudisha nyuma. Mimi siwezi, wengine wana vipaji, kwanza nimechelewa. Na kadri unavyoruhusu mawazo yako, ndivyo unavyoathiri maamuzi yako, hatua zako na matokeo yako. Na mwisho wa siku maisha yako pia yanaanza kufuata huo mwelekeo wa kile unachokiamini ndani ya akili yako. Kwa hiyo kuanzia leo, anza kuchunguza mawazo unayoyarudia kila siku. Kila wakati unapojikuta ukisema mimi siwezi, jiulize kwa nini nisiweze hichi kitu. Badala ya kutafuta sababu za kushindwa, anza kutafuta njia za kufanikiwa. Jifunze vitu vipya, chukua hatua hata kama ukiwa unaogopa, na ujenge tabia ya kulisha akili yako vitu vinavyokusogeza mbele, sio vile vinavyokurudisha nyuma. Kumbuka, hauwezi kujenga maisha makubwa kama una mawazo madogo. Think big. Ukibadilisha akili yako, utabadilisha maamuzi yako. Ukibadilisha maamuzi yako, utabadilisha matokeo yako. Na ukibadilisha matokeo yako, maisha yako yataanza kwenda kwenye direction mpya. Kwa sababu akili yako ndiyo inayoamua maisha yako yataenda wapi. Jifunze kufikiria positive kila siku. I love you guys. Thank you for watching.